Jesus. Glory, hallelujah. We now praise God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, hallelujah. Amaluluwa tulama ni wachache pokala mene bai mole aso amene. Yeleli. Glory, hallelujah. The mesemena so tu mo tsaso ne fia. Pai manuio le tua amene. A fai kawa kula le mga liale alu kalon sa upwe e fa. Amen. Le luka le alam sa upwe ono alon fa upwe. Amen. Le fa ipulea smelwa. Me asola ma ia wa maliwa o ia le mga salo. Wow, ina lan salo ile atua. Wow, foi ona bala wina tulea o ia yonso. O filfili e ia ni ola to we to spunu mato lua. O fai ngo foi na to e ia o apostolo fai ngo ele e Yesu le ya le au so le au apostolo. Amen. Fai ngoa ia e Yesu le apostolo o tangata le apostolo o la ko lo fapio ngala ko wa ngalu luele ngalu e ngale atua ia po la to fo lo fapio na ona tu fa ye le atua ia me o mama fai lo ye le atua e fina ngalo lon samao na wina mai o ye le la lo langi amene mai no la ye le wa winga tsila so wa mali fo o ye fa tasi mai la to na tu le o ia ile mea launga tasi ma ona so ito tele mare moto tangata ito tele mai utaya ito tele mai utaya ma Yerusalema male tuitai o turo masaitonu wala to wo mai fa longo ya teia ma ia fa malolo ino la to mai we na tinga ina fo ya nganga leanga o fa malolo ina fo ila to wa sisi ne moto tangata e pa yatu ya teia wa alu wanele mana ma ya teia wa fa malolo ai mai fa malolo ai la ila to amene ole manatu ne vai ngala fe pa iman wi ole tua ele mafai o ka ko loa ele mafai ona tato to foi manuio le atua pe ka ko le sa ili matato tu maule upo le atua amene po fea se mea le fatita inga ye foi por kalame fa pen fatino mai o mai tangata winga au ia po apostolo fa evangelia la ko mo nge mai share mai le upo le atua mo mai fa malusi au mai nisi fo yo mai se tunu wanga ipeo mai fisa moa e na war kersano ina ya alwe ina ya alu se itofo ma se ya le falongo longo ile upo le atua pe fa pe I for stavalinga ya la vele tsua ni venga la fiafi fa malulu tsula mena sunga fa tsonu praise God, hallelujah, hallelujah, osana mai ya la fenga pa ya le tsua mai Wako o me tangata ina mava ai fai luana fai Yesu I kemio kala inga e alo savalinga Yesu malona uso kele kanga kailo lofia te fi fa longo longo ma ola to fu ye ma nga o fu le otilo tilo I va venga le e fa tino Yesu o tangata la ya le la e po ferme e o ya e le ngalo yo la to ma fa me yo fa wa va ai yo la to mata fa longo yo la to tsalinga o le va ai kwe makaukia makaukia me yo la to va ma ai e fa tino e Yesu Kristo amen o le fa na fe me yin wa ai o ese o ese me fo Yesu mo na so mai le mai nga ya ko yo fo ye ko yo ya la fo ye wa fa wa le sabalinga fa wa tsala inga amen ele malo lo fina ngalo Yesu le fa ile fa tanu hino le por kalame le tu ngala yunga ya tu wala ngala inga au wina mai o ye le lalo langi e sau pe fa wa pe fina ngalo lon sama e sau tau tua e serve le fina ngalo e langona fa langona fa ngai tato ka ko ke manga o mir ka ko wo fa wa le au nanga nga filifili e tato
Ele ngate na tato ngalulu ele ngalwe ngale tuwe ya le ngate fo ile so se va ngo tu chino keriso o ngale ka ko ke au na mtato wa ngalulu e mo le tuwa malo na fina ngalo me wa ka wa kula ngtasi mo so eto ateli male mokwo kangaka amen eto atele mai utaya uma mai Yerusalema kangaka uma ye po malo ngala towa na la tova va ai mala to falungo lungo ya wa onga Yesu Kristo mai la le falungo lungo nga onga falungo alewa wata ina tswai mala to loto aisa ongole wa va ayo la to mata ile tele o mea fo wala to mawa mai awa le awa onga Yesu amen o ngala le fa pesa ngasa o le ai la o kele ko ngakala nga masaro salo pele o Yohane le o tsetsula ai mai professor Yohane ya po ale over ai tsanga tsale ai o le ko wa makanga nga wa matanga nga mala malama le wa matanga mala malama tsanga lo fa pe ngala tsolo lo fia tse fi fa longo ya Yesu mane tsele wana o nga mana na ya mana o nga fa pe ona baba ai la tsole ipoka lame ye ifa ilonga ye fa ilo Yesu Kristo le nga se kelo nga lwenga le fa malo longa ngala fe mai wata usisi le motso tsanga tsa umma e pa yatu yate ya wa wanele mana mnaya mai yate ya wa fa malo lo ina ila to umma ole ngale wo mo o ye tsangata amen kaka mama iwa ngau yo ya pa ya ku ya Yesu o tsangata fa pe ngala ko ya ime la to la ngona ina po afo ime o kupu fo yo la to so manga ole wo nau yo ya lo nau yo pa ya ku ya Yesu o ngale wo ye le mana o fa pe on fa malo lo ai mai excuse me malo lo me what's sisi fo ila to me what's sisi mo to tangata umma e pa yatu yate ya amen ole nau ta ingale wa nau tangata kalikong mar tangata ole wa pupula ona matsa fa le nganga wa nau pe ya lu pe muli ya Yesu ke lo kere ka ka bole ko fie fo ina ko inga ale ufa kali kemi o nga Yesu amu ia tangata amu ia ngai kangaka amu ia nei tangata fa ngata ta ola to taimi ai me se for kakala ingo ola to loto ai fa tsanga le nganga ole tu fa peonga onga pa yo la to loto le nga finga nga ia o pesa ili Yesu amen ke lo kere kan ka wole fie fo ina kwa nga peor me nga kana ngo me ile le finga pa ia le tu wo uma ngele le onga Yesu ole fie o kanga bule fie fo ila kwa inga wa ngale fie fa longo manga ye mo kanga ka ale le fa longo eser kasweri nga point kong fo ngem ka ile le mo kanga ka ale le fa longo ale le lo fa longo o yor tsanga manuia amen fa pe ele anga lo fa longo ye eres ola mera manguye pe fa yede ole le fa longo fa yo tsanga ko ile le ko lo fa longo ma focus le mele ke muri tsa ye yama manga o ke ngau inga ye mawa ke ngau inga ye mawa manuia ye bi ona fitsala ye Yesu ma fa so Yesu le moto tsanga ai me se la ko le fitsala no e fe la fe pa ye le atsuele me ya amen fe me wale o ma o wale fie fo tsangata fe me le so ye Yesu amere kwa kwelo kanga kai ola tso yo yo fa ka ngila ko me ai mo ile nka ko me ayo ya le loso le tsangata le loso le so le vanga mafuka muli ya Yesu wa fa ingo fo ye Yesu le so ola tso apostolo o kanga ka wa kuku ma ola tso loto o kanga ka wa kali kongo ola tso loto o kanga ka fo wa ngalulue male tali tonu atu male loto fa atu o la ema fa ye le atu me o pele aingi me ai po angi me ka ngala ko mala malama le ele yo Yesu ke ma fa ya me uma e flaula mai me ai e lau mai Yesu me ele ngaka ile upo ile atua amen I fight for ile atua va venga ku fa ko kupu fo ile ai Yesu va venga ile le fa ko fe me Yesu le ai o yengi me ai nga fe kanga ka o ko ila le ai ma
fa ka ye le mana o ngala ye Yesu wa va Yesu le nau tsa ingo le loto tsangata ile moto tsangata le fia manuia ma le fia fa longo pe wa manuia loto tsangata le fa soa manuia loto tsangata le fa soa Yesu e ala le tsala ina tsore fina ngalo le tsue le moto tsangata ngalo mai wa makwai nau e tsangata o le fia o ila ka la kwa inga ai wa fia ngofo e pe fia fa longo ma ai fa me ye le so yang ale lima ia ma aris o menga ka penga ko skang ele tina mulan sama ale nge yule ale nge fa me ya fa ile fa ka oko la loma ka oko mai ma fa basenga mai ya ai fa me ya wa feel for ye ai me ai wa feel for wa fu ako ko me ai le winga la kala ile muni tayo le au show ya Yesu ala ye yala ngona le o la ye yala ngona e pifelo ko fa lo tolo tolua fa lo ko ngisi kaimi ye foi la ngona fa pe ai lunga ko kupu ya mea ai lunga tupu ya mea e foi la ngona pe masalo salo ke wo fa ya kwe ai le se me va aya tu ya kali konga ngilo konga le au na ia le au so Yesu e o muli ya Yesu ke le fa ilonga na va ye fo masalo salo fo o le so Yesu Petero asa vale fo Yesu le angi mtsangi pesi mali fa savani me Yesu le samia la fem feme ala wa ke ala feme Yesu wala matsa o le wa ala ya me pekar kongo le mga ola Petero se kang ngoko ala Petero longa ya ola le kali kongo ngotso ifa Petero le sami o longa le kali kongo ya Yesu o ngane ke lo ai fo ya ona ile mana mi mer sanga tayar masar salo amen ya ile mang wier ka kayar masar salo ile mang wier for ka kayar le kali kongo ya alfa de kolua amen amur sanga tu le loto ile tu e kali mai fo ile tu ia e kani mai fo ile atua ile mana onga langa la sila fiele atua le loto yo le loto la nau tai tonu atua lo na loto i mea umalai la kilo ye me va ai va venga e kukupu va venga ai masa salo e fo le loto e kukupu foi va venga ala me nga faro kolua e kukupu va venga e sa me le kari kongu ai amen au or sanga au na le atua wa e lo manu wi le atua fe me Now ina ia e pa I manuio le atua. O me fela le ngau e tanga tama le moto tanga le ka kuli ya le kuli lo ke me le ke me o maftsanga Yesu e fa peona tu fa Yesu le upu e ngata foi lia o va benga fa peona fa tu pe Yesu il fa malo longa ya me se fo yo me o me fa peona o le la ku pele la ngono tanga tsa na tsa yo la tolo le ai la o Yesu ala le o ke riso o yo le alo le atua o le wo kuli lo o le fo wo le na tsa ingola tolo ia pa ia kwa ya Yesu fa mai o tau sisi le moto tsa uma e pai atu I ate ia awa waru atu le mana na I ate ia ua wha malo lo ai lato uma pe minga malo lo uma laka ka mamai ua ko ai ngā mai pion tau talangia lango le upo le atu o le upo kaukala I mea moni e kaukala I mea moni e kaukala mea na tutupu e kaukala mea nga va ai ia le au apostolo le wo le la wa fio Yesu le langi ale wo me le au apostolo ia poso o Yesu e fa wow pe le nga ruwenga le o le tala ia tsuma ia tole upo le atua inga ia fa peonga hola mafua mai ia mawani nganga mo le atua malona malo amen e mele mate nga suma falo foi pas fuma solo male lona foi po solo suma le ono evangelia mate yo non tsa pas fuma fa alona foi upo solo fuma le ono fuma fa foi po solo fuma le ono fai mai watu ina to le tasi tu watu le nu o kene sareta o iloa mai o ye tanga tone o le anu ona la to fiau
Fe au tuai lea ile tu umalava wala tu au mai ya te ia we ma mai umalava ma wala tu ai o yatu ya te ia tau lava ina la tu pa yatu ile tu paolo na ofu wa fa amalolo ina fo ila tu na papai mai yai o ka ole unga na kakala ile na unauta ingala we loto tangata inga wala ko karikongo mala ko mala malama ile tu langa lewa wala tu va aya ia Yesu amene e uinga whanau ma Yesu ya Maria olona tama ole ka muto Yosefa au le wa makankari kongule wa makankari kongule tele o tangata olo fa pe ka la e ma fa so Yesu amen wa fa mai wo atu ina to ne tsasia e kusai esale mele fo wa nga Yesu le fo ya le fo mta upule fa ilo me fo yele evangelia Matthew se foi menga o kala ye watu ina to le tu watu le no kerstareta wa ilo mai o ye tanga to le no ona la to fia o tu ile tu malaba wala ko ngau bole arko inga fele kupo fele pikola la waka fika wa inga mai la wa fio wa Yesu inga fe inga wa onga manga kala inga ole loko le tanga ta ya lo fiaku fa pengale upole atua fa penga fo yo kako wola au na ile atua kako ke finga lava inga ya kako wa inga ya kako pa i lava manguia yo le atua amen fe me kanga ka ya Yesu fa mai mawala to ai oi mai ya tia tau lava ina inga la ya la ko pa kau lava inga ya la ko pa i tu Paulo nga of amen ole ale piko le la yo Yesu lo la amen ole mana onga le tanga kakau wa inga la ko pa ilanga le wala ko malama oia ole halo le atua amen wala ko malama wala ko karikong le aila o Yesu la le o yo le alo le atua la sa o ala le tala le fitala ye Yesu o yo lo tsonu lo ntama lo tsonu ya te ya lo fatino inga luenga o lo fatino Yesu o lo fatino fe Yesu va venga mame lo fapio na tsupu ele o mafaila ona tu wine Yesu ilalo le la mepa ngala yo ama la manga o Yesu nga fa mumbu ma fa susulu akule la mepa e ala ile fina ngalo le tu nga ia ola matsari tsonu tangata mamala malama haleluya ia mala malama matu mawai amen maku mawai tangata ya ile atua awange koya fo ya au finge koya la masalo salo au finge koya sela ngona kufisili ai a loto tari tonu e pe yo tari tonu nga wa tari tonu wa ile atua pe fo ka ko lava le inga ole atua le atali imale afafine ole atua o ka ko tonu inga ole atua ka ko malama ina atua ole atua ameni ile ole atua esele alofa ai o ina to ta ma ale atua yo ta tuta mata amen sasa maile atua sasa ile alofa amen la ole akwe mafa ile atua fa le lalo langi amen mafa ile atua fa langa o mea na faye o mea na faye ile atua le lalo langi lo ese matato matatu no fuai o me na fai ele atua ma fai ele atua nga fa la langi re ko fulu pe fo le yo na po no amene fa tiona po no ile lolo ka ko va ai ele se me ma fai ele atua amen au i ka ko lo ile atua e ke le yo le lo fo le atua ya tsato kelo meka ko ke faya kelo meka ko ke fa ngalo le tu po ka ko loko ai le fa pe e furi tu ma ye le tu ele pe kangaka awa ngai ka kangaka le skangaka e ko e fuli e ma ko e fuli ye le tu amen e ma ko yu ye lo pa ko yo so ka kala sa aka o akwa inga meke pe masani o lo ke la kufusi aka o ka ke kala ngoa ke fia we mai fo nga so ngalo aka mai fia ai o inga ya ilo singa sasi se mea nga sasi lava singa mea lava lea tangata sa wo pos tangata sa fia ya pos tangata nga sasi ya kwa fule ilo kwa ye ka wala iso lo kwa wala iso lo to fa mangalo
Ngole iso loto e ke alofa kuma ikango a afemene fion pa yene tua a ole alofa ole lautua nga o mea uma amen a ole fusie ato atua ale akoko ole fusie nga kango yes ya le tua au mai longa a no na alo Yesu Kristo nga maliu sa ato ole fusie ato ato na le ya amen a ele mafaire kanga kanga nga fa mena ne kako ke lo ya le atua e fa apale pale ale atua ye ka mio e fa pare pale le atua yo ka o langa amena e alofa e kuaya fa se fa yunga le atua onga o lai ko longa lokolia le alofa ya ti o ya alofa ya ti wa fa tano fa tsini sunga fa tonu ngata fo le ya le uso ya mai ava fo vi ya le atua fa tsa fa tsa mai ai finga kaya nga fai le atua sanga fa yunga vavi aka ko mama ai fo ya kango le atua ya wa ilongu Israel wa ele ya wa se file mu amen ya e ye kawa e misa ko kongo e kawa e mama no le atua amen e ma fai fo ya le atua kango ya ole atua e unga mo plan mo ngia unga ole mga mi le atua ye fa fo ya ko ilo lo no unga ko fo ile sala bo ma ko ya liu mai le atua ma ya ko au na tu le atua amen kai minga le foi se kupu kongo Israel ya pe aka ko kilo nge yai pa mai ya mi wo le o se kupu o nga fin ko kama e foi le atua lo ngo Israel o la so fu le atua o yo le tupu o yo tsa ma Israel ai mi fe me ya o se kupu a o le ya o lo so fu le tupu o Israel o nga ko kama e foi le lotso le atua e se foi fe nga le atua ya malanga ye foi ya por kalame yo tsa wo langa e se foi yo o lo so fuanga foi fe mai ma wala to ai o yatu le no sa inganga le ya Yesu se momoli atu le mana onga le atua se momoli atu le mana onga lo tsama inga ia fa ai loa ma ia fa lautele ma ia se popula mata fa ale nganga o tsangata o fai kawa kwa tu siriale haleluya le ko fai kawa kula vale ma le lukale no tsapu no o kan fai kawa o fa pero ma fa fa lukale no tsapu na fa pelo sumatsoro non fa pelo sumatsoro o kan fai kawa fa mai wa maliwi fo o ia fa tasti mai lato ona tule o ia ile mea laung tasti mona so ato atele male motsu o tangata ato atele mai utaya uma mai Jerusalema male tui tai o turu masaiton walato wo mai fa alongo longo yate ia mai ia fa malo lo ma ia fa malo lo ina lato mai wena tinga ina fo ia nganga leanga o fa malo lo ina fo ilato wa tau sisi ne moto tangata umapai yatsu yateya wa luwane le mana na yateya wa fa malolo wa ilato femene fa bunga lo sfuru wa sisi la atu ye yona so wa fetela yatu amu ia oto o ye matitiva wa yo oto le malo le atu amu ia ilato ia ko ye makikiva ongole winga kala ole makiva fa ale nganga amene o kangaka ngale mala malama le porkalami ale atua ngale nga wina ma Yesu o kangaka ngale ilo se mea ma se male fa pongai fo olonga soifua nga online fo ima ma soifua ma yai I porkalami ale atua fa mea me yo le wasila atuie yo na so afetela ya amu ia o tso o matsiva wa yo o tso le malo le tsua o le ngau ka inga le o le makiva le wala inga wa ngau le loko amen wa fia ingwa ilo na nganga wa fia fa longo yo na talinga aya wo ye manga o ma ngau wa kwaida le fa so ma ye e Yesu ya ye fina ngalo le tsofa mai amu ia o tso o matsiva wa yo o tso le malo le langi le malo le atua amu yo so we fia ai ne a wai ma ona o so o le ka lo fai ka fa pe o le fai ka le mai o le fio pa ia le atua amene
ole upule ale atua le faso a kwe Yesu le mga oi baya ku ngau ngau mo yo kangaka ele ngaka kanga makiva fale nganga ale baya ku kwa ngau ngau ko lolo ngaloko inga ya mala malama atili ile upule faso ya pole pole afionga pa ya le atua ale ngaka fo ile fe mai amu ie matsiva wai ola tolea le malo le atua wakako ilor kako makikiva ngako makikiva manakako pongsa manakako poli uli malele ayo se mala malama fale nganga sa esoifua ma owo lai foi ai petai wa avela tala inga Yesu Keriso ma mewa wakupo ile loto wakupo ile loto malangono tangata malako wa yo ina ono le faima mai va aya tu foi le fua mayo ngaluenga Yesu amen fua mai va venga lo fatino Yesu wakili oli ele loto tangata finga we e alwe fa alongo lo wole fiu ka ko fa alongo amen wonge fiu ka ko ngau ka ko kio ka fa alongo le upo le atua wonge fiu ka ko ma fau ka ko kio ka kisa ili le upo le atua o foi nge e fiu ile kufa mai le upo le atua ngale fe meya wa fa penga amu ia e mativa nga ka ka le upo le atua makiva fa le nganga ka waso fa le nganga aya ai ngo wapupula macho tsangata miala ungalea ko fikuli wa ngau le kai me ke mo wali ruwa ya lo fole atua e fa penga ngau ka ingale le ngau e tsangata le amen ya le mocho tsangata ko akele ye wa fe muli ya Yesu ke me le ruwa ya lo fa wa ko le atua yo la toloto wakali kongo yo la toloto mawa ngalue le nganga pa yo le atua fa malama yo la ko yo la to nganga aya family wanga ya family kusin family le ang ko fake ka wala mate le mai ma wala to ai oi mai ya ti ya tau lava ina la to pa ile tu pao olona ofu wa famalo ina foyo ila to wena pa mai yai me pa mang wianga le atua kako pa ila mang wianga ngane mafinga kako mo mang wianga pe akako le ngau ile upo le atua family upo le suia amen ole ota wa umo ona fa mama ina le upo le atua le upo mama e ala palpala le upo le atua lo kango fo oia lo kango fo ke pale kingo ma kango fa tu sa le tino amen ai kango nge ke kilo ke ke sida ye mo va ai fa le nganga le upo le fo ye le upo le me osisila tu yo na so mafetala ya tu amu ia oto we matsiva wa yo oto le malo le tu wa anka ko malama ile upole tu ya akongwa ale ukako malama wa ya kako le ne na tsa inga e fa penga lotso le moto tanga le le wa tsango le ya Yesu ya isa saa ya ile e fina ngalo le tu fa ilo fo ye Yesu ya la le feme ye tilo tanga tsa Israel mkaka Yerusalem ola fa kali feme e se tu langa e fio me la tu kwa e mai sawa mai le langi amen ake lo we ile fa penal fina ngalo le tsua aya nga mai sawa mai le langi yo makwai ave tsala ake lo ile fa penal fina ngalo le tsua male awala nga ui mai ya Yesu nga fa nga fa le povi ile fa pe nga fio mai se kupu fa pe mi ala be foi le sia songa alo foi le wasi singa foi sia foi me se kasi foi uso foi mai asa eva va ko ta ofi me no tava de kilo ka le puruka ka ofi me le ala fi e kwa ya puka vale ngai emo aku ya ka vale le mo ku skava le so ko le skava le pasika luma ala what's way to mane ai ko ma ku afa me o ma fofa ma mai mau pe fa pe o Yesu le wa au mai le fa fe au me le au mai ngo Yesu amen o ko ku le fa tsari tsari she o ma le ka vale ma fa kwa fa tsanga le o ma tu la kulo pasi wo pasa ko foi marcha vale al ma lo fa lo ngele fa tsali foi si ma to ma lo sa mo pe fa ngai ke fa fo mai o ku wa so tu le fa seri mai mau penga pe o Yesu le nga fio me ale ka fa ka kariam ka ko ai akale le 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 akale le fa ku
ya mai ya tsava le so kilo fa fea o mai ngor tsamata mai Yesu ele fi ave ye Yesu pe fa fea o Yesu ngi mera ese foi le au wala ka penga ele atua Yesu Kristo fa nga u le fale o man fa nga mai ya Maria ma Josefa amen ele yalo ia se kulanga fa pe amia e fio mai o yo le alo le atua se ka waku o yo le alo le atua na tia me ale tua e nga kia por kalame ele tua le manga ole tua fa ai loangi por kalame e lo ai se maka ukia sau kanga ka sa oio kanga ka maka ukia o nga foi ele ka ke koko ye lo ka ma fo fa mo no tsalo so e plan ele tua ya ka ko umalava e no le plan e nga le mana o ile tua ka ko wo ilalo amen o wangi o ka ko awangi kako mawalwangi mea kako filosofi nunga kako kolo ilalo pio ya le fio mo ilo tato di falo Yesu pemela ele amu ia otowe fia ain amu ia otowe fia aine awai ma ona oto amu ia kanga la fia aine upole atua la fia fa longo la fia mala malama kiri manga ungawe ya longa loko ya lwea enga lue malwe fatino amen aya kakalo le nganga le tue fa mala malama mea uma amen aya me kanga kala le fia aya fa maya mai awai ma ona ilato fa fenga ele fia aile upole atu fa fenga ele ma onga longa ngau ke fia aile upole atu e kang fo ele kwa ma ko fa malie alowa longa lala amen e upole afa mai ma e ke fo ya lo fale e ke la kwa e mo se tu load fa fong e kere vo yo mafutanga yo wainga maya wala vale upole atu nga kasawa ka ikaya kulaka ako ka luifo ka koe o ka luifo ka oko maka fau I por kalame nang ka fa longo maka va ai e maka ukia ole fa ma onge ole atu ya ke ka ko o maka ma onga ila vale upole atu o kama onga fa so saule fa so pa kongwa lo loko ka fa longo ku lo loko pe amalepe fa kulanga la pi langa lawa wa makwa I kaya kongulo tsalotso ile upole atua me fe me amu ia o tsowe fia aine awai ma ona o tso amen ka ko ngau le upole atua ai se kango le le nganga pa ia o le atua se fa maliero ka ko nga lala se fa ma onga o fa le nganga ya le ile tufa mai le nganga pa ia e fa malie ilo fina ngalo fa malie ilo loto ka ke ai ma ona tatu feino ka ke malie ai ka ko ke momoe ka ko ke miki ai me umaneinga langa o me wa tupu so fuanga male o langa bevo no faso to tell me what se tell me for what ele faso so skanga wa kupo ma fai ele tua merele ele ma fai anga e ke fiu ke alo ka fai lo loko e ke le ma fai me o me ka o ma onga o ele ile upo le tua me amu ia e fia ai awai ma o onga la to peke manga e fai lo loko e ke fiu e ka walua fa kingol me ngai lo ma fofa ele ma fai esia ele talinga lo fa alongo lava le me fa ai lo ele tua ya ke oi amen ele ma fai na se manga kanga ka makwa e makwa le se matau le lo so manga tanga tele se matau le lo la fai amen tanga tau fa peonga kango ia ile tua mapa ia ile tua wa fa ingu mafa mafafanga wa ma ona wa malia ile upo ile tua ia o meala nga oi le vala nga oi male tua la ingo koia fa le kongula o nanga fme amu ia e fia ai amen amu ia o tu e fia ai nei o mai ma ona o tu o le kaukala mea o le upua le atua lea le mana o mia Yesu kauke filosofi kako filosofi ko kongo le upu amene kako woe ko kongo le upu kako ngalulue makia ele upu le atua se ifua mai le se ifua mai manuio le atua se pa ya ko kako se pa ya tato loto ile mamalo le atua se kako pa ya ko manguio le atua ai se kango le atua fa siva oyo na manguia fa ta loto na family le ka amuni mau ka mature mia fia mai I oto oli le aso mai I oto oso mai fia wa fauta o ile langi lo oto tau e tele amen o mele le kaustingi o ile Cristiano
o ele tsadi o ele fa fine o le atua le ka usinyo yiri ke mika ke ko ila sesiele la ko foi me ko fa maulano ile atua ko kakalo ko ile atua fa ko ese tama ko ke mai lo wala ke mai lo loko ya sili o ngale le winga o kako loko la ngale loko e kupu mai ya kako wa mi amen ya leo la kako loko manga okulia mea fie manga ok fie musik ka vale pa me kanga ka ya sili akulo ka vale kanga ka uma ya ai me kanga ka o fa pengala ngona e me o le loto o le me piko sili nga fa o le me foi ile nga pa u foi kako o kako loko le mana o fua ya o le hale me watanga le tu yo tato loto tato te au ngai ma fa maoni ele nga tena fa ya ina oe le fa mai foi le fingo pe me ya oto oli ia oto oli le aso ma ia oto woso ma le fia wai se ale oli wai foi se ale fia le aso wa umai au por kalame ma mea umanga ngalue molo watua ale la e ku se ia kawi mai au ngaluenga amene wa umauti use wa favor ma fa asino ma fa ilue le nganga pa ia ya tiko kia le fa king wa ila au nanga ile tua femela ya o merkemi o merkemi wa umai ka ngaluenga o le ala femela fe upulia ia oto oli le aso ka penganga o kako loko ka penganga o kako wanganga ai mai se yo kako mafofau ia ku wa kulava ya tu watu lava le upenga le lotso so no anga le Yesu ya Peteru so no anga le Yesu ya Peteru le poile wow le po Yesu le wow le poile se amen wow le poile se Yesu o saule vai o saule le lava ai onga me Yesu ko kuku waku ale upenga le lotso amen like thing le upule kuku waku le upenga le loko fa penga foi kako wala vai yer kako vai de kako ke vai le upule tu mai kako mako isa ili mai ale auro ma pe ni ne ko le upule tu kako kuku waku le loko kako ku waku kako awange ingaka lo fa mo lo sa ilinga o foi nge ai mako isa ili malo loko se mako ikakala mai ko nga oloa le tu ya le langa upu inga ye fa pe nga fa fanga itsato mkako kali kongwe kili musa sai yo tato o tato tangata ile tu mau be ile ya Yesu Kristo langa ye ile kemi muri nga fa ye oto oli le aso ma ye oto so mana fia awafa auta o ile langilo oto tawi fia tawi tele awasa fa peona fai e ola tota ma I perfetta amen o ngalu venga fatino ma me umalo kako fatino ina ole ka umele upole tua kako ke ngau ya ile upole tua ole swa susu ile suia amen ole swa susu ile suia ole auro wa ona fa mamaina wa fa mamaina amen ole pemele yela amu ia o pe aitangia o tangata pe afa ate ese ina fo o ma leanga ina mafa leanga ina e lato malafo ina lo o ingwa e pe o se me leanga ona ole atari o tangata ia o awa kako ke popoli sa ili le upole atua kali kongu ye se kango le atua ka kala mailanga ku nga oloa e ala ilanga upu fa amala malama mai kango le atua tatala mai ole ke feka wakale o kawale feka wa fe taulia ele pesa le upule ale atua ile upule atua nga oloa le upule ale atua le afionga pa ia ale atua pe ka ke makikiva hai pe aka ko ke kala le tino ni kai ko kala le tino amen ne ka kala le fenga pa ia le atua e soi fua fa le nganga tsamata au na ile atua amen enga ka ko kilo le kingo o mea ma vai e ngata e ye ke me ka ke le ko va ai ale upole atua fa me ele ai se mea ele e ku mau le upole atua e ku mau ai foi ma oile ki au na ile atua e ku mau le upole atua e ku mau ai foi ma oile me ngai ngai fa atonu fola wai oile fionga pa ile atua ngai ka ko popoko ka ko wa matala
popoto ma matala ya ka ko ilole me ka milo ma ya ale ali ole lalo langi ya ka ko ilole ka milo ma ya ali ole lalo langi ya ka ko mala lama fa ya ka ko makala ka penga saungiungi ka kere ilole taimi ka ko kere ilole kaimi male aso e afio ma ya ilo tatu wali faula o Yesu Kristo si kia le ekalesia so skanga kala ole kersiano elo saungi ka penga fa pea sei fakarikali so yane lava mele ilo le kaimi male aso e afio ma ya le lo ponga nge alekia esere mele lo ponga nge anga ke siva ko kongo se farkala ele lo po kayao ai ese fule me ngai ke ai feme makala ka ko kakalo ole upu frenga le tu le fai lo ma ya tatso makala matitsalo ka kele lo le kaimi male tu aso e afio ma ya ile atali le atali e afio ma ya Yesu oyo le tupu e fio me ese kia la ngai kalesia mo onga ar kersiano awange I maua I ka ko I fa fika udi awange I maua tatu tangata I fa fika udi fe mena o fa fika udi ko porque mi fe me mama sangia o mele ka ko fa karikali ye e maka o ki ere fia o Yesu kersiano le ka ko kisa ini maka ko ka penga ke mi nga ya ka ko wo le malanga mo le amen fa ya la ka ikakala oyo ke la va ka ikakali ya ko yo kalela mai ka ikakali po nga mafenga kani la o le o kersiano amen ule wo vai yo ka ko maka e winga ka ko kilo nga ongi yaka mafa kusanga alanga o mea mo ma mea fa ma ongi ya ka ko kia ya ka ko ki ka de ka kala ye upole atua le ka ko kilo ya amen e de la se mea la ka ko fa se ai ma kere fo ka ko kala me ye le ayo oyo le kersiano mata ala ka ko maka ala okay ka fua amen o wata to te feita fua ia mea ka ko kilo ki ai ka penga pe o tatoa nganga ka ko ba ai le upole atua fe mene fe bunga lo sumene fitu o te fe yatu ya te oto we fa longo mai ya lo fatu ye o fai oto mo la to fili ya ngalele yatu ye ita mai ya te oto yo to fa manu yatu ye tu mai ya te oto yo to talo fo mo we tu wife wa mai ya te oto vai ele on langale mana o ye ile tu awange ka ko kawi masui awange fa ya se le upule ale tu ai ma onga le upule tu e o me lo fa fika e ke la ma o sai e wi nga fa no ke ngofo malo ki nga fa me ya ki nga se ia tino ke riso amen ka ko ki nga se ia tino ke riso amen ki nga fa le nga amen ke fa no ku lo ko wa ka le ma fa nga ka fio fi me lo so o le ma fa nga ka fio fi me lo nya ai ka ko la vale lo so ka ko la yo me ia e mativa wasi silatu o ye so vetala yatu amu yo so we mativa wa yo o so le malo le langi amen wala ka kikiva ai ka ko makikiva le ka ke makikiva makiva fi now makiva kiai makiva fale ngangani tsautale upole tu amen wangi ka ko fa peo ka ko makikiva wa e masangile upole tu e ke akaile ulanganga ki soifu ma wula amen langa la fema ia oto oli le aso ma ia oto so ma le fia ki lo ole atua ele manga ole atua ko ke fa ele manga ole atua ko ke feika ele ma fama ia e oli ki lo ia nga ko le atua le oli le loko e o ke minge ele ke nga suia lo oli amen ele ke nga suia lo oli le atua e o lo kalango ke kalango ko lo uso a kersiano e ke kalango le oli e ke kalango le fia e ke aka mai le nganga ole atua la ya la ke la ngonga inga file mbu male mali o le mea la ke fa longo ko tsono lo e pua inga mai lai fafo e pua ina mai ya e o la ile se o so tangata amen fai o e matangata ya fa manuia ya ile atua ka ko pa e manuia ole atua le fa mai wa tau sisi le motu o tangata e pa yatu ya te ya awa luwane le mana na ya te ya ua fa amalo lo wa ilato
ala le pa ile nga pa ye tsanga tseni ya nga ngau le fia malo lo ma inga ma wela tso fa mea nga pa ya e ngo saule manawa malo lo mai la tso uma amen o fa malo lo ine e Yesu o fa malo lo ine Yesu le mana mai le so wafo Yesu le fa malo lo ya mai mangi fa me wal wakule mana amen wa pa ye tsanga tsa o le pa ila le pa ye le mana le wala yunga now le loto wa momo le loto wa le fie fo isa inga wa manga ai muli pe ya Yesu fa longo pe ya wa onga fa longo pe a sa no pe fitsa la Yesu imanuia mai lona tama langa ole atuo manuia la vaia ai uti fe ati oto e fa longo mai ya lo fatu o ya lo fatu ye fai oto mola to fili amen kasinga nga tulo na tulo le atua kako kama ele manga e kawi masui e ongo sa e fa pale fe mai o ke fakua yaku wale mga yel polo misia wale mga yel plan le atua la lang e ke lo fa mai o ke faku wai yaku lava se kawa se foi umala ufana ursa foi umale la lang sala mo amen kako va ai ngai me ko kupuri ngai so fuanga male la lang ngai wai ai mar swinga fo le wai ai le la lang kele me wasui amen kele me wasui afa mai na fe pe ele tua eva aye me e a ona fa aye o tato ulu amen e a ona fa aye o tato ulu kako va ai ile tua por kalame ile tua kako le wa pai kako pai manui o le tua kako pai le mamalu o le tua langa wa vai lua inga mai ile tua no mamalu fa mamalu ina ai tato uma le au kersiano e a ona kako wa fa au amen fa nga te tau manui o le atua amen fa nga te tau manui o le atua wa ya fo wa e mai ya te tato tenga lulue ma tato wa fia sa o loto ai au kako ia ngai la no langi o mea le tino e alu anu mavai ai nga kele pasi wa kwa uma menga ka o mangui o le tino e alu uma uma foi fia ko fia mo wa kule se me ko e maua amen wa me ko mo ka alo social kupe kele kupe nga maua male ai ke no ele tu nga fia ile tu o le ku nga o lo nga le tu ai do loto e o mai le vala aua le tu yo ka ko kanga e ke ka penga la vai lo oli fa le nga oli nga mai le tu o le sa o loto nga fa sa o loto e tata o le tu nga wa ka ko ai ma ka ko mani le e ala ile upo le tua ma nga ye pe ka ko kilo le ka pe nga le tua le no langi ka pe nga le tua atama eva ka pe nga le tua mose sawe pe lava se yo o me ke mi ngai wa nga lu e o ma le ke mi perfecta o ma ke mi Yesu le wo ban ke mi au apostolo la ko nga mo ni mawinga la ko nga fai ngoa Yesu long au so ole au apostolo nga ya la ko wo fai no uma maso kala yakule kala lelei ma fai lo atu le fina ngalo le ona tsama ile kele o tsanga tsene ya la to malama sa ili atua male loto mo walalo sa ili atua male tari tonunga sa ili atua male loto ori waka ko kari ko wa o ile langiro kako kaue kele ile se me kako ke fango ngo ai kako le au cristiano le fa na wa le atua langa la fe me kele fo ya ma mo isi pa ma mo ile nga alfa pe ka se ka le si o ya le fa na wa le atua so se ka le si ke no e pe pa mo le me na o ile atua ya kako ile kele ka kele o le ngo se lotu amen ka kele o la fo ngo ni ministry kasal me nga ile atua nga oi nga lo lotu nga lo loto ya kako nga lulue marfa maoni kako sa ili marfa maoni kako fi nau marfa maoni nga lue ipo kalami ya leasuang au mai kako ke nga lulue itsono la nga lue nga amen wa kasya le lo ikaw ni ngai me ole ika amen wa kasya nga lo ikaw esel pa uwo yo cristiano kelo ke mi yo suele ika e yele ke mi mai fa atsanga singa minguke fa akanga se lima minguke
se e kalangoa I lo atua a whakanga se ni mamingo ke ku aku I le atua lo loko peke I kape a ku upe I le atua se fi ngau le atua ma lo loko a se fi ngau le atua ma me le whaava vaunga fi ngau le atua ma le nganga le atua ma le tangata amen a po le ale mai a lo loko po le ale ki ngā I whiro a o inga pa I le atua lo loko a e liu sua vai a e liu sua vai a le loto nga e ngofo ma o e makwa maka ukia e ke mafau fau e mele anga lai kango e whailo so tangata a pia maka la I e na upapa ai la I pau wale mea ar kai meo ke whikau e lalu Yo ko inga mafau fau nga lai tupu e ke roi kako wo nga lulu e po Yesu le mga onga nga ia amu ia e mativa amu ia la to e mativa amu ia o to e mativa wai o to le malo le langi amen kako ke fakai kai fu iskangaka amen au kako kilo fo iskangaka pe sa wa ke le o lua ma me ke le inga ai kako ese yo pokalame le sua amen e peke makiva le kingongi ai ke mau oilunga peke makiva o kanga maka o le atua famele upole atua mai salam e onge mele le ona tanoa o le tangata e mata o le atua ele ai maseme mativa o e onge mele le ona tanoa amen i ke mele ai se man la kule le onga ksa ili se mea ai o makwai fia kango lima se mango le asko enga kau ya si o sai din nga so le se me ai le onga me onge mea le onga tanoa a le tangata e mata o le atua kwa ile haya matse me kasia makiva ai amen esia langa foi ole au na ile atua ole atua manuia ole atua sosia fo wa me ile atua me umaya titato ka ko ke manga oi pe afa yo oe ma ole atali imana fa fine ole atua ka ko ke ngalu e matato loto atua makako vava ai manuia wai fai mo ia manuia ole atua ka ko musula ke fe ka ko loko fai ka ko ole manguia ma mai ai ka ko ngalu lue ma ka ko fa mo moi manuia ole atua manguia nga manka penga ile atua mo kako manuia nga manka penga ile atua mo fana wale atua oila fa fine ole atua oila tani ole atua kako malaba manuia nga lo manka penga ile atua mo tato amen ile nga ken ka penga ile atua mere le mo kako ko ka penga ile atua kongo kako ainga ka penga kongo le kalesia me umanga esa vale le tangata matsa ile atua manguia e tau tala manguia e tango manuia e kofo fo manuia ole asela ngone e tupulo lot ole oli mare fia fa meia mai le upunga le fa mai amen hallelujah ia oto oli le aso mai oto so mare fia wa fauta oile langi lo oto tau itele Yo kar kong ngi vai ngole fiafi ole upuna le tua ku nga ku foi ne fiafi tato por kalame ya o met tupuli o langa amen kalangwa ka ko me kupuli o langa mer ka ko sai ili atu ile tua fa ton flau le tua me umo bala awi na tato e ala ile aluenga le tua yo tato nuna ne fiafi mer tlenga fa sai e la to foi sa fa no temi nga ta foi ile sunga foi fa ton ya Mikael Pretza nga foi ile vi ile tua lo fata smai ia ka ko faso ai foi ia leva tu se vai au ona ia a se foi ia lo ia se oi foi so fa le tu ia e fa peonga pushai ma fanfana wele ale upole tu ia ka ko ku mau e pe matato fi le mo pe au le tu se tona ne ia fia mo le tilenga fa sai a se tona yo ke ro wa ini por kalame munia e mai ia la tu aso ile ama noa ale afa i utato por kalame ole testimony awa ne vai ngale afiafi ile tatalo fa piona le tuolo matu tama fa tailo le fumelo vale le wai umar manuia foi le por kalame ne ia fiaf tama ala aula o fio la upule atua ia fa piona matu fa longo matu sta ia faino matu tama awana ole upu male mutu
aya matou fangalue ma le faamaoni faatino lau upu lo matou tamā faamanuia atu fo'i le faatonu po kalame i lea taimi ma lea taimi faamanuia fo'i tamā so stafani lalolagi e tunuu uma lo matou tamā e masio matou no Samoa faamanuia fo'i tamā ia auauna lo faapeona galulue faatino lo finagalo ia langa leo lau afio tala foi faamanuia no Israel ia langa leo lau afio ia te matou uma lava ia tofse fo'i matou ia faamanuiaga ona o Yesu o matou ole mavala awa tuai. Amen and amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Ya famanui atu le atu elo ainga ne ya fiafi. Ya idanga leo le atu e mea uma. Mese fio por kalame ne ya so se yo oina awa. Famu taina awa unanga ya fo le inga le atu ona o Yesu. Amen and amen.